Belum. Siti rokok di mana? Kami tinggal di rumah. Di rumah. Iya, di sana. Sapak. Oh, sapak. Oke, oke. Mantap. Dokumentasikan nah. Dari mana ko niya dokumentasikan na. Bantu kami kaya. Panta. Stop. Wih, ada yang kami cari itu dulu. Kayak ini gitu. Apa paling bukas lo? Kali ako kali kasolan asang makalima na lako de Pak Buntuan Rano. To di potani ti kasale, to di punis yung paapaya na de lepungan tondo ko. Lante lili na padang ri tumanite. Kumuha la susiba kamu te diona di sangada na panda di bolong. Ba tu sangka entakan bure di pamalotong. Nang les sang mo yung balaran nampak to lo sang mai to nama dok ko te mai to ro nambe ba to di kolami ina lepungan tondo ko si solo panitia na to aku kumako allo makarudusan saya ko Pak Pasongloran kumako ko tak pata mentari matamu secara ada apa kalau susi bang moto tediona katongkonan pak tu kasih ulangan kasih umpuran masulik tadi tutu iba apa temi rabu poke ramponi kalau susi mo nasundun mulang ngalolok nupu pendaunan ke di koko no ko mencuman siamiki na di saku mo sangararaka iya di sana sundun langan lolok na upo pendaunan na tediona katongkonan ta solanasang belana ko lata pahang duka kita mintuk rarabu ku solanasang kumako kasiulangan kasiumpuran lante allo sangmai allo totemon allo masianga kumako padat tujona kalingkanta pate tete median di sana dan tanan sangka yang untuk hilang kami kasara tunan dengan lamen pau rokok sulen kadarak tamas solana sang kumoko painan kalua talangan situla kapating batu rekesitan di paraya lantai anak nakatongkonan tulangan nunisungi kula sumulena tedao sasiang be di paturu-turu tomama pada tangan sondong di paroknya tulia kadoti kutamben nama nanga banua
tung kadang rara ki masolana sanga kutintian kalaki yang kamairit tarampung pulang rara makamban nama talalani bukutang si piaderan kiri kilong kambio santung sanga rara ta laung kabi riti bulawan pak gantianan bulawan ta yang matu keluarga Nenek Amos keluarga Nenek Amos tongkonan tombang liatung turampo tanda tasiki lara makamban untuk di lawan di bukutang sederan rampo mak tangkian suruh sidaruna katongkonan kamarintinana keluarga Nenek sama siturusan sang tiang karana keluarga Nenek domai to pasak liatung tu rampo tanda tasiki lara makamban untuk di lawan di bukutang sederan rampo mak tangkian suruh lasu simo akan sangararata laten mo pasiruan na pak gantian bulawan taki kambio santung di watangan di kale taki kak bibiti bulawan dio tondon to batang ta na kita lepon to kumua painan kalua ta masolana salangan situla kabating rekesitan de Mario lanti ada na katongkonan di timang mak bulo sang lampa di rande maau tangkile soang kumoko nasundun lan pinanta masolana sang laupu pendaunan na tedio na katongkanon ta lagi gua mintu na painan kalua atas solana sama di timang makumburang tang tiseno di kalak paparaya matalok tang poka natanglah penelakan natang pesanisian Ya. Oh. Tahan po siya sa puta ko. Dara iya. Oh. Angkangkay oy. Angkangkay, angkay. Angkangkay. Ayan na dewa kayo nakay. Oh, magkamasya mo. Tole pirok ko. Oh. Ayo rupiah ke saat. Makasih. Angkai. Jalan ke rumah ngomong ayo tuan dah. Jangan lupa kalian untuk ya. Jangan lupa ya. Beda untuk kanal. Iya sama Mas. Ayam petai. Ayam. Kesana-sana riyan taon lamang kumatin. Masih sana sama. Oke, lalo. Kaleta solana sang kumua la di pasilau eran ba tu di pasilente pelalan susi lauran na rebongan didi diong balaran nampak diong rantian tuyut samai disangaki di gua mak karudusan ya dia loto temo disangaki manombon apa yang na lauran na pelalan dolo to kumua mak karudusan na mangkaton na ditorroi sangallo na den tama ma mebalun na den mane tama manombon na tamat tuan lodatun na sangallo ke pak papitu. Jadi ya tiallo tallu di pasitapa. Iya, ya mau nanai bija kamu temai di sanga peto ya ada lande penganton to di kuah natu mangi manito kamu ndaka akan de padang na tahu nanti bollo mapiringi ni naden sulen napa para lemparan nuan.
apa kupalida morok Korean na malabi na nenek mga nasangka atau dolo pangalentenan panikuan sang ama iku gua ko den ni mani ikilen da pasalau maba atu kita yang kai kalo kamu ra nenek mga nasangka ala di Pak Gongi sandarandan na Pak Golak kisanda biring nami pasundu nilangan lolo kona lako kita masolana sanga tasi sani solana sang kumua dengki itu tiro tete nina to na di kolam apa pemlo alang amiki iya tak yang napaki tete todolo ya nanti palebang motolo di sanga lo solo mo ya to di palebang motolo do di sanga mo ya lo solo to pemalidu kay mengkarang ke pasti matang abintin tol lo allo to tema pole ala dilingkai to kumua me balun ki lama porkualang ki apa ini di buah mak porkualang bela nayate lauran nate tongkonan iyan na banua di kuan dota iyan na alang di kuan beta na din natuna na di kuan di ularan alu kususun dota to na di ularan alu kupupu beta to din natuna na simisa di diula apa iyan na kalando na sangka di rundunan nasang iya moton na di kuan lameng kalomo te sasiambe domai sanemaya domai tongkonan domai saliban wana na di peperian roko sulengkan ambena di peperian roko ambena kumua latu mete meki isang loweran lain deki isang ente belalan di sanga mak paroko alang na jong alang atau allo masyang belan natal luan lo tapasita apa ti allo masyang di sanga ki lama atombi mo jadi tang lama kamban malangan laku rorongan nila ko kalita ta lama siri manapa malangan laku tanda masih meroko suling karara ta masolana sang belana kita mintu telimbong pantara nakatongkonan nasang ki pangloluan naki kaisungan pa kalandohan labi nakamu mintu diatan ku solana sang langi ku solana sang indetu manete 10 komisi yo kalamba kan nak bilangan mi si barum barana untarana kita dandanan sangka uloluan iti dandan palelean kumua din na siya upa tapo paraya naya tediona dandanan sangka tontong lamarumbu dalin na lobo karaganan na tontong mantaranak tutuan la panguliran na paria te allo lasae na pokende kiburan na padang na polangan di lumpa-lumpa na panaungan dari din na siya upa ta mengkalangka solana sang langan to tumamparara ta daw tangan nalangi talidan tanga parara na batara untun dan mali to titangan talo urro yang kaboro to samba batulalikan do masuanggan atau kuanganan kumua din na siya upa ta paupa paraya na tarana ki masolana sang na pasikali ki kalimanaman na tontong laupura ki isang pindan law pipik tanah taksang gori-gori ta tontong masakay maili madadinding masolana sang lago kalita masolana sang dolo jo maila talingka itu yan natin ay kumitarapa ta siulang to tumampata ta masambayang lan sangan na ambe na anak na pinamasallo amin opuang matua ambe to makuasa siya liwa tontongan mintu na pengkalangkaran siya kadipudian ulangan nasang mati olomi bela na kitanda bilangi siya tanda kitanda kanasay mintu na tukiling kayo te kuli na padang umpuman ng kanimati batang di kalemi kumuha din na siya upa kipaupa tediona dandanan sangka mi palimpan lako nenek todoloki allo ini na tontong laki lingkay bela na mintu na te kirundu na bulo masolana sang kumuha tontong kan metoding kalua metanda sabi mati batang di kalemi no upa na paupa paraya na paparaya na tontong umpasiria kan kamisaran kasiulangan kasiumpuran mintu bati sang pulunan na bidang 32 kitontong garaga kasiulangan kasiumpuran kamisaran lan parapuan na tontong tudio na kadatuan mi siya kamalabiran mi lidan nan nala tangaki mas kalau maladi mi kumalin na siya upa kipupa paraya mi tontong pasake kan solanasang laumpura ka diwe sang pindan lau pipikan tanah taksang gori-gori kitontong masake mairi madalinding mas solanasang kisorong ponno tama di supala ni ten lingkana katuan ki
Mi parita lutuk na taruno potete sangan na puang kipunga Yesu tutuo si mak parenta si sola kamu na bena masallo totemo si atontong sa lakona. Amin. Langsangan na ambe na anak na bena masallo. Amin. Lako Itu anu serukan anu to kote nama. Perkenalan pakai apa lagi itu? Ya, ya. Jadi dia bikin dulu lah. Lagi bakar itu sau. Lagi banyak. Wah, malik kaki bae. Kumalasi ko kita, kumalasi ko. Kumalasi ko, kumalasi mo ko. Malik kaki bae. Kumalasi mo ko. Masule. Kumalasi ko. Ano pa rin Awas ya.
Siya pala, dami na kilala yung mangunit eh. Ako patalo pala yun ah. Ah, Woi, tanyo mo tahu dah ni petare itu. Oh, dia. Iya namanya itu buat. Ano to na mo kibawa kito matata kembali ni Maya. Lo bisa ke bayo-bayo. Lah anu. Mate. Ini damai. Bye. Let's go. Lihat tu yung may kita damai. Ayo. Jadi kami asyik kado. Kan lebih dekat. Ya. Wah, ini lagi. Gari ya. Jadi siapa mereka betul? Kapwa. Anu tu di bagian pita ni teh. Buat totalin pakai. Tinggal lah, oke. Oh, le. Barakaya ba yan? May kuha kanina din mo na. Barakaya. Dari. Tak terupat ko. Nah, lulu ko daw na. Ayo tadi kan rame deh. Narindari betul doi. Yan na yun, Jawa, yun na lang kampuay. Wala pa may laya. Wala siya niki. Matangnya na ditolak dia. Mas.
ya tuh itu. Beti sayap sih. Yari atau Afrika Oke. Zaman katanya ya zaman ini tete zaman joyo benar tete. Sampai deh. Oke baik. Kapta boleh. Mana sih berjuang karena 5 ini, yang bisa nambagi. Ya, tahu nggak mau? Tayo lipat tamat tahu. Coba lihat. Memang coba lihat. Ya ikon na sola na di alay tokni. Sir kabuter apa? Saya tahu mak video, saya tahu mak kamera, kecuali berikut na. Sa la kurya kilor kate. Dokumentasi kami. Alangki kanto pala sa tanan patami paki. Kamera saya tahu mak handphone. Saya Oh ya mate bulun na. Bulun na rin di para loy. Belum datanya ada Coba. Ada kamera. tidak pakai iblis tuh. Nggak bikin silau sih. Halo. Halo. Oke. Hai. Nah, oke. Tanggal mati dulu ya. Oke deh. Sambil sudah mandi balik. Biasa. Baik yang ada di Buntu Masake, yang datang dari kabupaten, PKK sekelurahan Buntu Masake, serta masyarakat sekelurahan Buntu Masake. Adapun acara yang kita akan lalui pada sore hari ini, pertama pembukaan, yang kedua misa bersama PKK Kelurahan Buntu Masake bersama dengan keluarga, yang ketiga sambutan-sambutan, yang pertama pengurus PKK Kelurahan Buntu Masake, yang kedua pemerintah Kelurahan Buntu Masake, yang ketiga sambutan dari keluarga yang akan diwakili nanti Bapak Leoni,
Dan acara yang keempat, penutup. Acara kelima, istirahat. Di sore yang indah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun kita dalam keadaan duka, tetapi semua itu kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya, sehingga kita boleh dikumpulkan oleh keluarga di sini untuk melaksanakan ibadah PKK sekelurahan Buntu Masake. Acara pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Acara kedua, ibadah, yaitu misa bersama PKK Kelurahan Buntu Masake bersama dengan keluarga. Kita lanjutkan dengan ibadah kepada Bapak Pastor yang mengambil bagian, kami silakan.